Breaking news. Breaking news ame wekane diala konti lenka ruac kanur online TV channel kula wakane tin konti la refugees tintere role kafika raja chalat a kuäär and pilas letter weka United States ni President Donald Trump raja danan chalat gwasame ka refugees dial ajena danan balin gwasame te ka ngot mi jadid mi pay your opinion tama an ngoda mo ngon mi bej mo goro baje linga ne dialan kon tin goro de ka waka United States America keni den kon inte ke visa ni tila ji refugees tin dong cha ji schedule ko bjen ka jan pyro wabe te ko raj mishala da kuäär ni Donald Trump ke kuäär United States jan dana banaling akan konon yamre racha me goro jeno der jan yak nasen ko kien ko rajan bay banan lat ke jan gwas me gore liang me gwa ka raj mishala da kuäär America en pay kwany raj chalat gwas me chala dinene ku me US riet en chalat ke queen en tela refugees chalare nena kuäär Trump ɛjɛni be refugees dial tin konin te admission ni dial tin konin te wargani tin dewo ke United States beka gekken dial ka chanka kel ka pairo ruon kina dangro jendangro de diech chanka kel ka pairo ruon kina dangro wir jendangro de jen changa dana ba gek dub dial tin kon tin wa ke United States rami jen re role mi do dien ka wi ke United States ke jen gwasmo ke lew ci kuäär dak ni Donald Trump jala no tele mi shwala admission tele mi shwala visa a chan ko ke jen changa mo wi ke United States ke guru je wi re wi ke US a jen ne ba je ge ke lew changa mo changa ran che blokot a jen danan chala kuäär ni Donald Trump kuäär pailaslet re wi ka America ke jen gwasme Chana Jelling Gwasame, Chalarne na President Donald Trump suspended refugee admission program effective February 1 or February 1st, 2025. U.S. President Donald Trump has officially suspended the refugees admission program effective February 1st, 2025. Refugees scheduled to travel to the United States on or after this date will have their flight cancelled or the UN will redirect them to the other countries. The move has raised concern among humanitarian organizations and advocates, with many questioning the impact on vulnerable population awaiting resettlement. Stay tuned for further development. Gwada memen chalad gwasame kuma United States kan lar no biken admission dialan content waka United States ka refugees content ka kamne ka Africa kan dial ba admission ken ba ka cancel ke ba ka gag ka chanka kel ka paira ron kina dangra ude jan dangra ude diej anyok do ba cha nyok la de no me dong ara mi chite ka opportunity ka jina de ro ka United States chala de nena wajin ba ji direct we do dien ke bo we do dien jen chance dana chalat ko bo we do dien du no shibore were which ka US ajen ler dana de linga jan gwasame kwa je lar jene diala kontin lianka rache me anyok en kuäär Donald Trump re which ka America chene din konishal ke ge ken lesbian che ka gagre weide jenen ngejene ro tut kan ngot kan dangro ken ngejemo re which ka United States ajen to kokiana to shal kamon wo ite ke te pa chak chol korodi ne de ngot kan ngot de ka kwen ke tut kan tut de ka kwen jenen diala to chen ka gore weide anyok jenen ne jenen bene diala kon tela immigrant ken de kon jen win to go tilat kati jagre wiki United States jenen kan dial baga default baga loy win ken ne me arrange mi chalat an kuma America jenen jaga America ko bela great nyoki ba America bago ko jena America chaje yarne den kon le de winemi tela do ramute ka der mi chaje ki mi to dwel yena kashi ran America ba de yig lo jok ba je lo we dien agenda na chalat ka kujamo yene diala content rare gorje abile alene yen ka do mu gwa ko mu wai jig der ka jen ta men tame bangwang abaji lo dawich na me ajena nan gorde nywa yekel an biata kamal bye bye